Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong yalam kasnat hima nong wa mautamur so yang leng dok shim. Henne kasngi klalet ban IT ya kashiti shaka office jong menteri rangba ban penpau ya kajing persya ya karibhai regional committee. Kabalalet ban IT ya kakaipon haka pratere uno pra arhajar arpaway ha menteri rangba. Nakalyang u General Secretary kasnat hima nong wa mautamur so yang leng dok shim uba PF nongrang ula keno bakane ka komiti kam shim la kentuplang ya kinong yalam hima ban ya kren halor ka jingpen ben ya uput usam bat ka jela asam kila ongru baki don ya kikot kisla ki babiang ban pensisha baki jaka ki hap hapa uput usam jong ka jela Meghalaya nakalyang jongki kila kentu ya ka office jong menteri rangba bat ya karibhai regional committee ban kentup ya kinong mikmat jong ke hima ha ka komiti penbetpuat dah kabala submit ya kane ka bala submit ka report akan ka ribhoi regional committee ha ka jeng yalam jung deputy chief minister badal program jung klem daya snutu bat ngi ka hima bat klem daya pej benya ya ki kot kisla jong ka sensyar hima sima ka jong bi kabet khu kane ka border issue kata nga kawa ban keren hangde bara ka juga poru ya kane ka city ka bangilang suwan ay mental so chief minister badal program jung kabang ni kendu ya i namar ba i don sabah ya kendu tangi private secretary jog i ngila ai ya kade ko objection kabang persya ya ka bari la ai ko piru sige babun ki nong mi khmat ki MLA bat ki we pa de ki riu rong ba kabang ya senang ai ko pi lasi monde ter bat ka jinggar pat kalong balarangi kwa hi bangin don na padeng ka susuk sungai kabayai bet ngi don kam ban perkat janai ro kande nakarpat chief minister badon borom jungi un simkhya halor jungi legi ke baro bat kumju ru gini reurang ba ke badon borom jungi ya kabang sale bele kando kajingarpan akalyang jungi ke hima kalong ban ye simkhya lang kenang bakan nomon ra kono jing du nong ya ka jaka kaputa ya ka sensar hima sima ka jungi bat kumju ru kando ka siap jong ka beri henyo tra kata kabang pa ban karpat hakmat jung deputy jong chief minister badon borom jungi bat kinong yalam ke badon borom jogi kiba chim ke jikit kli nak bata ka bahaka ya jong ka jai benreu jongi namar ban nakaliang jong ka regional committee haka jing sisa ka ban khot ban jung ban khot ban yawer ban lum ban lang ya ki lengdo ya ki soldarship ya ki nok sisa jogi hima khamtam ki biatan khu bat ka khaput asam hanto bat da ka baya penbet bahabat ki de kanwan kadur ka basai nginyo ya kapang kabasay bat bandakalan juga nek regional committee ru kanyo ya kaban perkat sa di bahan re nakalang jung ngimti be ya lor kane ilagi la suya kaya kle somil somit kay kabang kan mau ru kalong baha ka santre jung agos na taus nem haba kadon ko committee hanong po ngakan mau ya kata bungi ile baki kot kubon nakalang jong u deputy badon deputy chief minister badon borom jung lo convince ya kane ka committee tengi sui ikut kubor ba lapelong kita kako. Ndai nakaliang jungi belum cikte bi e jing syak ya tengku ba ban ngi keborda. Te nakaliang jungi ta kadaw long ngim su ya hap de lelew em. Tram daya syai ba bar kane ka borda. Bat kay bat ngi ginok sencar hima ka jingi dei bakane bancu sembel semet malak. Te ka bomot balada ngi hun ka jing sembel malak bomot ba siben ta na kane ka sinat hima no wa motomur kan le caka asam. Tengi malak ban pedang ya kata. Haka jingi dei bakale kalong komne pila mar baya kan ka report nakaliang jong ribhoi regional committee kadang submit pratarik kamamot dang mensis ni balala teke iga bang habang itip bala submit ya kane te nakaliang jongi kinok suca jo kasnat himan ulur ngim don cikte e hilor kane takadaw ngi wan menta banbu ka complain haka jingi dei bat kane hakmat jong siam badon borom jongi benai bakat ar snam khat sauspa kaumot kaya tengku bat kani kasing reus pa ar poisnan ngidon hang thi yo leadership jogi wadai na kajai ka kpo jananong bet ha ka jing khme jingo jongleng do sayong ringkat bod deputy CM sa badai na kajai CM sa bat ka jinglong chingman jo kani hima kaya kumta di kisnam bat ngidon ru iki dulir kendau ki babiang hadu kini kisi ki jongi ki pamenta hadu kini klip bat ki pamenta ngidon ya ki original documents ki bedai bat ka kendau kasi ab jo kana kasinat hima ka jongi ngakwa khendiak banil thu
ya kajing bomyai bet jong kane ba ka district council ha kajing shisha kadai ban siem kajing kit kle na ka banta banlum banlang yaki kot kisla jong ka hima khasi ke jong ban bahaba kane regional committee kadon na ka ban perkhat ban penbet ya ka border issue padeng ka Meghalaya bar ka Assam kani ban yusutu jungmot bat kinong sunsa jong ka it ka hima kanang ba da ka ba yusutu jungmot bat ngi kinong sunsa jong ka hima nginyo ban pen yaki documents jong gi balai ong kumta namar ngimla ban chuhon hakata ka polisi ka bal kini ki arliang ki state ban chui perkhat dak ta ka give antiques policy klem da smutu shwa ya la ujong upur usam ngisdang na hi namala dangim sutu ya upur usam la jong nang no ka sedang kumno tengin ya keren ya kata ka ai kata ka shim ya kata ka jengi perkhat ka give antiques policy to ham ne imat kadon ke ka ba nakaliang kinong yalang bodon borom jungi kidon kamban perkat pi kane kasinat himano apatumur ngam kwa ban batai janai nomor kasimpor daki kanta la nga keran hari nga kwa ban keran lengkot hadin ba kinong sunsyar ka ba i jungi kimla ban sunsyar om sem lomi kirurang ba nakakpo janano bet ban bat kumukri no sunsyar leadership kadon no kagap komunikasyon na padang hanta. Badai haba lami unung sunsyar pat sa sisen lapan wandur biang ya kan hima. Ngiyo i ya kajing besar jong ki kun ki hajar jong hima soyong. Ngiyo i ya kajing besar kajing persya jong kisan bahalang ki baper. Hai kini kisendam arja kendai arpau. Ha kajing yedei bertu kajing di kajing temu bandi ya kawai ni ki jaka ka bakentup kat hajar acres. Kabala pen i bakata ka kendau kalong trai ha uwei ubriu bekertemu dailang sirop lau. Bat bala ong hakane ka hakata bala ai yakane ka jaka nyo ka ja sauspa ekas saki BSF hakador nyo pupra kror. Bat bala pendon kam yakata yaka declaration to sell tang hakastam ka basipo taka. I yaka jing besar jong kisang bahalang ki baper itu kisnam nadu arja ka kendai. Yo i ya kajing besar jong ki kun ki hajar jong ka hima soyong. Henry habala la sen la form ya kane ka Ribo Regional Committee ban pendek kerpang kajing ya dai berkali ka border issue. Ngim syam na tip ya kajing ya dai berkata. Te kajing syahi kin sapau. Ai bakapor kan sabatai ya ki baro kajing syahi kin sapau. Ngakwa kendiat ya kaban cia tu kenang begin yo ya kajing tip kabakam sya ka klau ka rani reserve forest sya usadarship joka snat imano amot moridon dokumen seban profil kata bat kane ka rani reserve forest kadon hapo upurusan joka ne ka hima ka jong bara baulai ti ya kane ka bakon top iki lai lak tam teli ki ding sal ki ding tek lambat ki we ki dia ngapa ban itu bengin yo kan me katangi ya kapang bat kum juru haus na mo bobot kat pratri no bombar kat praspa propra upa ya ka wei ka city jing karba ya usadarship joka snat himano wa motomor ban karpat ban penyaso no bat ka asam henry kalong kabas ngotenat bangiyo yo rangba hakat kopor usadarship udai raiso jananong bet syam la tre upha ya ka city ka jong kat santre brab kat ar ju usdam kat praspa propra so gobernur joka Assam ban ong badalele tre ban yaso bar ka Assam bat ban yaso baik bar ka hima khasi ka hima laipus im bar ki kat ar dola ka jingja ka bas nusi hanto kalong ba deinamar ba ladat ban ai ya ka rani reserve forest ka jing pejing jong usadarship kasinat himano wa botomor bat ba tre pat banyaso bat ka Assam siteng met kat ar beje siteng menmet kisipai iwan ban hiar thma ya ki volunteer snong kisipai jok no wa motomor bat ki penyap ar pongot rekat bat u deputy chief u ladet imsat hakato kapor
hadu mata nakalian jo himang ngidon ni kitiarele hadu kini kisengi ngidon ya ke white lam ngidon ni kitiarele wapan I berkisipai jo gi mensua idon ke jengel kun berkisipai British government nak to ko but hang ne yusnu thu baga dirse konsel pat hadin balayo ya ka state ka jongi kamsem labut din ya ka ne ke baga ne British government kala IT kala Hanover ya ka ne ka Rally Reserve Forest siya ka himana wa mo